Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Na dan kada obeležavamo veliki hrišćanski praznik, Hristovo vaskrsnuće, patrijarh Porfirije je ponovo oduševio Srbiju, a o fotografiji koja je objavljena na društvenim mrežama sada svi pričaju. Na objavljenoj fotografiji je patrijarh srpski koji je proveo vreme sa korisnicima crkveno-narodne kuhinje. Patrijarh Porfirije danas na vaskršnjem ručku sa beskućnicima, piše u opisu ove fotografije. U lepoj atmosferi i danas se poslužuju svi beskućnici, a na ovaj veliki dan posjetio ih je patrijarh Porfirije. Podsjetimo, pre samo par dana na društvenim mrežama se pojavila fotografija patrijarha koji je tada uslikan na Mostarskoj petlji. On je na Veliki petak prešao razdaljinu od 9 km pešačeći, i to bez pratnje i pompe. I to nije jedinstveni slučaj, jer poglavar Srpske pravoslavne crkve na posao u patrijaršiju svakog dana dolazi bez službenog vozila, a za to je šira javnost saznala jer je neko vraćajući se s posla zabeležio ovaj prizor.